gara-gara apa nayin sawargi anu gaduhan kampung ide jari ngaung anu bangke miwa ibu bambu ide apa nayin sawargi anu gaduhan kampung ide jari ngaung miwa ibu anu mana apa nayin sawargi anu gaduhan kampung ide jari ngaung miwa ibu anu mogok apa nayin sawargi anu gaduhan kampung ide jari ngaung miwa ibu dai oyong di sarangan kepata bos daging Monte Jaya Jijeng kuarin Bukalu Aceh Ibu Aceh Monte Jaya Jijeng kuar bager oyong pisang ada Bapak Haji Dede Mama Haji Dede yang punya dua putri Jepang Petak bager Haji Samadi Mama Jaya Petak bager anu papayun panayin sawargi deui Bapak Haji Aceh Mama Haji Daya tiba tengah apa ingin sawargi anu gaduhan bambu dong jari nyaung miwa ibu anu babar asangan haji sangan aturan apa tak us daging Monte Jaya miwa ibu anu babar anu mana lalur Haji Ahmad anu bagus aturan bayar labung mana Haji Ahmad anu bagus Dede Monte Jaya anu bagus anu gaduhan putri Jepang Kalau Haji Aceh, oh juara dari Haji Ahmad. Kita ngumpul aja.
buat dede jaya. Daji tangan kepayungan tapi dia tak seperti ajaman dalamku sedang bergerak oh panatok tapi juara dengan dalamku pada lihat jangan kebang rumah sanggup tersanaruin anu bagus ibu tersanaruin anu makan aturan ragu-ragu Aduh